Nyikiriza ruhangi isita musozi ebintu byona omuhangi w'igurunesi na Yesu Kristo omwana omweka mukama wetu akabakwa munda bw'amani gamwe imikirire yazarwa Bikira Maria yabonena ku biro bya Ponsiyo Pilato yabambwa musaraba yafa yazikwa yasemuka kuzimu haikiro kya kisatu yomboka mbafu natemba omwiguru eikalira bya ruhangi isita musozi ebintu byona nuhaliruka kuchira musago abomiye n'abafire enyikiriza mwayo mikirire kelezia katika ikirire kwetana mkaba ikirire ekiganyiro kyebibi kumbuka kwa mbili ubomeza utahwaho amina isita mwiguru bali altino kama bwabwije byogonza kuromonsi nkoko bikoro mwiguru otebe kurabete bya bulikero tuganyire byaitu nketo kutanya batwara kubyo tatareka twohebwa bete tuno mbobi amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Ektensa kibali sita na halmwana na halmoi mikirire Nkoka bakiria naira na tubono nobtosa ebra nevero amina Yesu wange nikwikiriza nikwesiga nikwaramya nikugonza kandi nikusaba ekiganyiro abo abona batarukwikiriza abatarukwesiga abatarukwaramya abatarikugonza aikintu mwikirire ninkongera mbine sagama n'obwarahanga bwa mukama wetu Yesu Kristo anyakuri mutabernakulo zona kandi arikwetambira harutari buli kasumi abo kulihera abo ebijumo byona itu abali ebituru kujuma Yesu abebana bazana bawo bajune abachungiza sagama yo mhendo Yesu abebana bazana bawo bajune abachungiza sagama yo mhendo Yesu abebana bazana bawo bajune abachungiza sagama yo mhendo Yesu wembabazi ebi byetoleka kubijuka Yesu wembabazi ebi byetoleka kubijuka Yesu wembabazi ebi byetoleka kubijuka Ekikorwa ekyokubanza ebyekyererezi Yesu Kristo n'abatizibwa omu kisaya kya Yordani tusaba enema ekuguma tuli bana ba Ruhanga kandi abakristo nyakabara isita mwiguru bali altino kama bwabwije ebyogonza kukorwa munsi nkokubikorwa mwiguru otebe kurabete bya bulikero otuganyire byaitu keto kutanya batwara kubi utataraka tukohebwa beto juno mbobi amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa Maria mikirinye na ruhango tsabita basisi na tubono na mkasimko kufa kwetu amina Mirembe Maria jwire nemo mkamane wake mgesa mbakazivona na Yesu mwana wenda yake mgesa
Maria mikirinye na ruhango tsabita abasis natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Ekitenisa kabalisiita na mwana na mwemikirire ngoka bakiria naira natubunu nobutosa ebiro nebiro amina. Yesu wetu otuganyire byaitu tujuna muro kutarara kandi utaramwigire mitima yona mwana munegire kwetagarika mu mbabazi zawe. Ekikorwa kya kabiri Yesu Kristo nayiruka obusobozi bwe n'obutumwa bwe bw'eni bwa Kana ya Galilaya. Tusabe nyinete Bikira Maria tutunganirege tutunge neema yokwikiriza byona Yesu Kristo byatusaba. Isitari mwigire bari alitino obukama bwabwije ebyogonza bukorwa munsi nk'uko bukorwa mu iguru. Otebya kalibete bya buli kiro otuganyire ebyaitu nkaito okutuganya abatwara kubi otataka tukohebwa baitu tujuna mbubi amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina. Ekitensa kabalisiita na mwana na mwemikirire ngoka bakiria naira natubunu nobutosa ebiro nebiro amina. Yesu wetu otuganyire byaitu tujuna muro kutarara kandi utaramwigire mitima yona mwana munegire kwetagarika mu mbabazi zawe. Ekikorwa kya kasatu Yesu Kristo narangira obukama bwa ruhanga kandi nasaba abantu kwegarukamu. Tusabe neema yokuzira ebibi byaitu kandi nokutunga sakramenti bya penitensi ya butosa. Isitari mwigire bari alitino obukama bwabwije ebyogonza bukorwa munsi nk'uko bukorwa mu iguru. Otebe kalibete bya buli kiro otuganyire byaitu nkedo kutuganya abatwara kubi otataka tukohebwa bete tujuna mbubi amina. Mirembe Maria jwire neema mukama wake mgesa mbakazibona na Yesu mwana wenda yake mgesa. Maria mikirinye na ruhango tsabita abasisi natubunu namukasumka kufa kwaitu amina.
Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Ekitensa kibali sita na mwana na almoy mikirire nkoi kabakiria naira na tubuno novutosa ero nebero. Amina. Yezu wetu otuganyire byaitu tujuna mura kutarara kandi twarumigere mutima yona mwana monegere kwetagara kimwe mbabaza. Ekikoba kya kana Yezu Kristo nahinduka rusozi kandi nayereka abatumwa be ekitiinisa kye kyonyine hanyuma y'okubonesa bwakwe. Tusabe neema y'okugumisiriza n'okwo tuhika ekitiinisa ky'okuhumbuuka kwaitu. Isi tarumigire bali aritiino Mukama bwabwije ebyogonza bikorwa omunsi nk'oku bikorwa omu iguru. Otebeka ebyetu ebya buli kiro otuganyire ebyaitu nk'etu okutukanya batwara kubi otatureka tukohebwa baitu tujuna omu bubi. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiba mgesa mbakazibona na Yezu mwana wenda yakaiba mgesa. Maria mikiri nyina ruhango sabita busisi na tubuno na mukasumko kufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria
ijire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikini na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikini na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Ektinisa kibali site na mwana na moyo mikirire ngoi kabakiya naira natubunu novutosa ebiro nebiro. Amina. Yesu wetu otuganyire byeitu tujuna muro kutarara kandi tarumigire mutima yona muno munegere kwetagira kimwe mbabazi zawe. Ekikorwa kya katano Yesu Kristo nate yakubamya okuri eby'obwomeezi obutahwaho. Tusabe neema y'okutungaga sakramenti lya Eucharistia n'emitima esinire. Isita alimwigire bali artino Mukama bwabwije ebyogonza bukorwa munsi nk'oku bukorwa mu iguru. Otwebye kurebyete bya buli kiro otuganyire ebyeitu kedi okutuganya batwara kubi otatereka tukohebwa bete tujuna mbubi. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Mirembe Maria ijwire neema Mukama wakaiwa mugisa mbakazibona na Yesu mwana w'inda yakaiwa mugisa. Maria mikiri na ruhango tabita basisi natubunu nomukasi mukufa kwaitu. Amina. Ekitenza kibali site na mwana na moyo mikirire ngoi kabakiya naira natubunu novutosa ebiro nebiro. Amina. Yesu wetu otuganyire ebyeitu otujuna muro kutarara kandi otarumigire mutima yona muno munegere kwetagira kimwe mbabazi zawe. Mirembe nyina Mukama nyina w'embabazi obwomeezi obworobi n'obuniizi bwaitu mirembe. Nitwamira mberoli itabana beva babingirwe nitutagera mberoli nitura nitutere empamo omukanga kine ky'amaziga iyo n'omutonganizi waitu amaiso gawe embabazi ogainukiza halitwe na Yesu omwana w'omugisa omunda yawe omutwoleke obutuluba turugero mukusendwa kuno. Aye munyambabazi aye mwetegereza aye mpikira Maria omworobi otusabire iyo mikirire muzaire wa ruhanga nuko tusemere kutunga Kristo byotaraganize. Twesengereze aye ruhanga muzaro mwana mwenka ayatuchungwiza obwomeezi bwe okufa kwe n'okumbuka kwe. Tukwesengerize obutarasimagiisa kuya nyina itu Bikira Maria nitwegambira ha bikorwa ebi otege okondera ebimanyisibwamu
n'okutunga ebiraganizibwamu. Kinu nitukusaba nituraba mu Kristo Mukama waitu. Amiina. Amaheiso ga nyinaitu Bikira Mariya. Ayi Mukama otuganyire, ayi Mukama otuganyire, ayi Kristo otuganyire, ayi Kristo otuganyire, ayi Mukama otuganyire, ayi Mukama otuganyire, ayi Kristo otuhure, ayi Kristo otuhure. Isito mwiguru Ruhanga otuganyire, Mwana omucunguzi w'ensi Ruhanga otuganyire, Mwoyo omwikiriye Ruhanga otuganyire, Twinto omwikiriye Ruhanga omu otuganyire, Mariya omwikirire otusabire, Omuzaire omwikiriye wa Ruhanga otusabire, Empikira omwikiriye omugore w'ababikira otusabire, Nyina Ruhanga otusabire, Nyina omuhe w'eneema ya Ruhanga otusabire, Nyina Kristo otusabire, Nyina Rukwera Mali otusabire, Nyina Mwerinzi Mali otusabire, Nyina yatwaire enda atasisikaire otusabire, Nyina yali eyazaire atagokere otusabire, Nyina asemeriire okugonzebwa otusabire, Nyina omurungi ahuniriza otusabire, Nyina w'okuhabura kurungi otusabire, Nyina w'omuhangi otusabire, Nyina w'omujuni otusabire, Nyina w'ekereziya otusabire, Bikira omwetegereza Mali otusabire, Bikira ow'okutiinwa otusabire, Bikira asemeriire okuheisibwa otusabire, Bikira ow'obusobozi otusabire, Bikira ow'embabazi otusabire, Bikira ow'okwesiga otusabire, Ndorerwamu erorerwamu obwikiriire otusabire, Ntebe y'amagezi otusabire, Ndugiiro y'okusemererwa kwaitu otusabire, Lyahuro ly'ebirungi by'omutima otusabire, Lyahuro ly'ekitiinisa otusabire, Lyahuro lirungi muno ly'okuhimbira ediini otusabire, Roza etakengwa otusabire, Munaara gwa Dawudi otusabire, Munaara gw'Isanza otusabire, Enju ya Zaabu otusabire, Lyahuro ly'ekaragano otusabire, Irembo ly'iguru otusabire, Nyunyuzi y'omu rucaca otusabire, Bwomeezi bw'abarwaire otusabire, Muhumuza w'abanaku otusabire, Lirukiro ly'abasiisi otusabire, Mukonyezi w'abakristo otusabire, Mukama w'abamalayika otusabire, Mukama w'abaisenkuritwe otusabire, Mukama w'abarangi otusabire, Mukama w'abatumwa otusabire, Mukama w'abakaiso otusabire, Mukama w'abeekambi otusabire, Mukama w'ababikira otusabire, Mukama w'abaikirire boona otusabire, Mukama yatwairwe omunda ataine kibi kigwetiirwe otusabire, Mukama yatwairwe omwiguru otusabire, Mukama wa Rosalia Rukwera Mali otusabire, Mukama w'obusinge otusabire, Mukama w'eka otusabire, Mwana gw'Entama Ruhanga Rukwera ebyensi otuganyire ayi Mukama, Mwana gw'Entama Ruhanga Rukwera ebyensi otuhure ayi Mukama, Mwana gw'Entama Ruhanga Rukwera ebyensi otuganyire otusabire Nyina omwikiriye wa Ruhanga nuko tusemerera kutunga Kristo ebyataraganiize. Twesengereze. Tukwesengerize Mukama waitu, ita abaheereza bawe obutoosha otuhe kuba bwomeezi omu mutima n'omubiri, kandi abokusabirwa Mariya omwikiriire otukize obujune obw'omunsi muno, kandi tutungise okusemererwa omu iguru habwa Kristo Mukama waitu. Amiina.